नुंसीजरबा मरुपसिंग ngasidi aina Samsung gi khwaidagi flagship oiba mobile maman yam tangma mobile Galaxy Note 9 gi unboxing uchege haiduna hujik mayam mangda laijere ko ubire ko sida leiriba sign ji Note 9 sigi magi S Pen gi sign ni ko kolom man no mi yauri ko ina na ba aduni hujik ai Note 9 si mayam gi mafam da hujik kairaga magi specification khuding mag yengminarasi ko lakpiro hojik yengbiro ko si box ye use hangdokchari box si mawong si amata no I ko adu my price si hana matamam de yamna man tangamba mobile ni ko yengbiro my price so sida mayam na ubire ko aduga si yengbiro Samsung Galaxy Note 9 haina leire ko aduga magi specification so something yengbiro si 128GB ni 512GB internet oiba amasulai ko aduga sina 6GB RAM ni amaduna 8GB RAM oigadamni magi kano si yung quad ISD plus super AMOLED display ni ko aduga super speed dual pixel ni masi 12 megapixel sidais da khogi dual aperture oiba 1.5 amga 2.4 amaga dual aperture ni aduga 12 megapixel amana aperture si 2.4 ni aduga super slow motion da camera se khogi number ai ko aduga magi front sina 8 megapixel ni ko iris scanner support tawre aduga S Pen with remote control S Pen ama yauri ko ngasai AC nung da horen hangdo honjege sigi S Pen sigi type ta ama S Pen hana ma yauri ko aduga battery si 4000 mAh ni aduga ma si speaker si stereo ni ko ai box si ahan ba mayam da kaira uhonjaba na te ma si aina mamang da hangdok jagre ko ai magi kano si yengjagre magi speaker yam ta nungai magi stereo ni aduga magi water resistant ni dust resistant so oi ko aduga wireless charging so ai wireless charging gi magi pet to di IC kan box kano si mobile si leibdi yawrakte ko aduga tongana leibi gedamne adigi wireless charger gi magi dex to di aduga sigi water resistant ni masi IP68 water resistant oiri ko ising da thadara tu pungkhai marom pungamarom thamada di masi kaisu tawdi hairi magi company ni piba kenona certify tawre aduga yenglasi ongsi tai box amagi manungda box amamuk yauri ko hoje hangdok sarge ko imbiro mobile sing aktang song thamgisi ko aduga magi leiripse ahanda sigi sim ejector tool leire ko nakan ngak thamgrasi ko aduga magi sin manungda su kei mami yawi ni o paper work sing ni ko among tan hali paper si among tan hali ko sisu leir sum nakanda aduga hojik manungda yauri bo pot chai sing si o masagi back cover ma yaujere ko sidi yam hongba back cover ni kana gumana khara hena phagatpa atang ba leibi gesu tongan phangmani ko si lei khasunu charger ni ko charger sigi matang dai kai gumon tang haijege masi fast charging ni ko yam su ubire ko sidai naksin jage to fast charging ni magi watt masing yengbiro tu sida leire kon output 9 volt ni ya USB type C ni magi cable machine si yengbiro tu USB type C ni ko koi sum nagi normal USB sinatte ado si su lei khasunu aduga sida leiri basina kogi USB type C oiba adugumba kogi adapter amani ko masi adapter ni khoina karigumba tongana pen drive gumba thinge herga so sidai si na ba yana ba adugumba adapter amani isna aduga tongana song the box am su yauri ko songi box tang hangdo oi yengsi ko to o earphone yaure ma earphone yamong tai ko earphone si mong yam ta ba andagi ta ba yam nungai ba earphone ni ko aduga sida ama yawsina kai no yengsi ko sina o magi S Pen machine ni ko ubire ko manung di yauri ba masil ani si S Pen machine ni horen ai song da uhan jage magi tongana S Pen am yauri si gi machine sindok sin tawna namni ado are si singsil lei khasunu aduga hojik phone si ai switch on tawjara age ko hoje ai phone si switch on tawjare ko yengbiro asini magi logo leire ko yengbiu hojik phone si gi design haipet mong ko back ki design su kha yengbiu ko magi camera si dual aperture so pani si yengbiro ubire ko mong yam ta bani mobile si hek yeng do lum lawi ko sum ai hojik S Pen haibadu uhanjare ko sini to S Pen haijabadu aina S Pen
S Pen na si iba khot pa lo yai ko ubire ko si S Pen sina S Pen si sinaraga dom na si kolom gi style da loina iba khot pa yai hai ba si mai thamjarang ge si masini S Pen nga sa ina song da machin tham ki do sigi machin sigi ni ko si machin sigi ni masi remote oina su si nei ko se camera kap ke hai ba matam da sigi nampham am yaw ri si dei da remote oina su si nei ko ai hoji un je ke to ubire si photo kap ke have lo yai ko se sin namaga to smaina han si gi hapchen bhamni si lai ri si ai si insin jagre to yembiro ne hojik phaugi oina di note series ki oina di mana khwai gi flagship mobile oiri ko mai mathakta atop ma thokri Samsung gi oina magi mathakta atop ma phau leitri ko magi mathakta lakadaw si Note 10 ni adu Note 10 di hojik phau launch tawdri launch pudi khar lerga soidana tawrani habi paudi koi phangjare adu yengbi horo magi model magi design si yo si sim slot ni ubire ko sigi magi fingerprint si ma si in display fingerprint din natte back ti yawi ko sigi mathang da lakadaw di in display fingerprint oirani si back ti yawi hu phaudi mathangi lakpada di ma si magi in display fingerprint oirani manung da sum yawrani hojik phone sigi aina mamang da sumagi specification ai haijakre ko ado hojik mu phone sigi specification marol amtang ai mayam da sum haida jagi ko launch tawkhibadi kuire ko mobile si launch tawkhibadi kuire masi 2018 gi August 22 da masi launch tawrkhibani aduga Android version na masi han ba launch tawdadi Oreo da launch tawre ko hojik pudi masi pai gi update lakpudi pai thokre aduga masi sim si koi hybrid ni ko maso hybrid sim ni mangon da kan tawrisi hybrid ni haidi memory card half ke aragana sim ama hapoi do ba aduga memory card hapoi haragana sim ani happy do ni ko hybrid ni aduga phone si koi water resistant ni ko aduga dust proof su oire aduga magi display gi park chawuna 6.4 inch ni ko 6.4 ni aduga PPI na 514 pixel ni ko masi amna sengi magi display resolution se aduga super AMOLED display ni Gorilla Glass magi Gorilla Glass si version 5C ni ko aduga mangonda si nariba processor sina Samsung gi Exynos 9 octa core ni ko 9810 haina processor ma leibuduni mangonda si nariba si aduga magi RAM na 6GB ni aduga internal memory 128GB ni ko aduga expandable na 512GB ho expand to bi aduga camera si dual ni ko mangon synergy 12 ngakta 12 megapixel gi ani ni aduga aperture di amana dual aperture ni amana single aperture ni aduga amana 1.5 ngasi phawda P3 gi wana khwai dagi aperture chaw mobile da moi S9 S10 aduga sigi Note 9 hairu sing sida si nei ko gi 1.5 ki aperture se aduga aperture amana 2.4 ni ko adu front gi camera si suknai 8 khaktani masimadi mayam na kitang chawnai ko magi megapixel khar chaw happy bi ai haidana adubu resolution di sum sengi aduga aperture 1.7 ni ko aduga mai di magi battery capacity si 4000 ni ko aduga magi sensor gi wafam yengwaga di light sensor proximity sensor accelerometer adagi barometer gyroscope hai sing si mangona support to iko aduga masi water resistant ni sing da thajaraga su masi pungam rom di sing changoi hai wafam si mai haijaramge magi model sing magi yengbiu ko ong yam tabani aduga phone sigi display yengbiu curve ni ko madi mamai si pura tongkhat laga leibani sigi magi glass se pomkhat laga song dai su pomkhat pani song dai su pomkhat laga leibani ko glass si ongkon ko laga leibani magi mamai si yengbiu masek si uchegi adubu maman yami masi maman yam tangi aina masi lawjarak pada 65000 da lawrak pani ko hujikti 60000 adu maina leirabani maman ahongma mobile dadi aina haijaribsini Redmi Note 7 Pro do madudagi heningai leite hai jage aduga sigi Note 9 gi camera ga agoge Redmi Note 7 Pro gi camera ga sangdamnabagi video so ai soidana semjarake haijari aduna masini mayam gi pham ngasi thamjariba Galaxy Note 9 gi unboxing gi video ni ko matung da so ai to device gi unboxing unanaba hona jage haibo pham mayam pham thamjari video bu like to bu kawbi gano madi ai gi channel sida han ba yengbi ba mioi singna channel su subscribe to sin view chang naina te kamari leina ba video sing yengna ba gi damak amadi to device ka amasu ai unboxing to jage aduga haibi ningbo wafam sing leibada comment box te ibira u haibo wafam golona video si matang silo sinjarage thank you all